Pe whala ura te me te pāne mi e to ilo e whātau tangi o po kalame. E lo po ani suwingi au na whai. Pole asa sila sila o lawa fio ngā wā peo po kalame nei o le te wila na wha amamen. Ma wha ma ite mai le HRPP. E kasi ale mea ngala inga whai me lea. E whato tele le avano lea. E whaali tonu e tātou tū ma tātou anu. E wale pispesema, e wale tālonga, e wale siva. Kukanga o mea ai. O wana le koe whapopo muri aku le i ai. Ma le mele o le wha ma o lu. Ma fuai o ma whaku mo meo ka o afo i o mo me tuela pisi tono lu lo tu ta vale ta tu malo yao wa me sa masanita to le ava me ka ke mo ka fa am ka fa ngale no e mo me o tu isi o mai e fio ka ele ai i sana ia o isi ua le ni fale ese fa ai o ka fa ia le ala ale malosi la o tātou tula whono. Mō le ula i o tangata si mai mō mai. Le ala na whaupua i mai ia. E le whaletua le sa pulea le ia le turisi. O pari. Sungai pali. E le lei on whaile te uila le masina o setema. O le lei ka kai o maia. Mas mantua whaila o setema. O le wanga i atu le mawhanwhana. O le tue tau o whaila le mawhanwhana. E fio mai e New Zealand ma Australia. Amerika la. O le wanga i aku i le autumn. O le i sau le i aso manu. O i Europa. E olo i a aukuso setema oktoba. Malororo Europako. O kafa al kaimile wa foi wa automai ele yo akul maru au ma ngai ale kau kamila o yaila bo ola nga mo malua mo matoa Europa. E pensavo che mi massa il macinato è malo e allora e insomma come ma mau fu con che diciamo allora si è mega ma o non ka fa ka e mo fu la com ka fa la mo ka fa in America ma in Australia le che le ngoi ka ele ma e fa pena fa New Zealand ma ai e mali o il kilo mali i ka whanganga le voila ua kasi sia ka ko o kilo mali iso vai salonga al paunga le kalu mai kausana ke le o kirenga o kiai le pisco ngao ma le pule o le Australia. O le whareia. Ma wai le 5 maila vo le kaurai mo meo kaula mo meo o pole whanok. E ma wale va e mai le pisco mara kenge pisco se io e au. E la au. E 5 maila ma. Ciao lele.
ele malia ia skamalo. Ai ora le kenge. Ko mai le mai palanga le Australia le sa I fali. Ya. Ai o mai ngai le o lo polas ko musa. Kena jauh mo ia se mari. Ya o menga. O menga. Ma le kuanga ke si le fia. Ai o ko foi mai palanga le sa pu le fali o la Australia. Mai kenge skamalo le woki maronki hoki. Ole ngai pawara nga o kaini nga la ya onga ia le pule ole newsline ya leo ki fai nga lua ngai palo ele la e telefoni ta fa mai fafa la na le fai e lo ta tu fe no fa vai na o meia sa fai te mila e leo o kawa sa tam fai ai le laina le ale twitch o le Tuilaepa mo moal fai o le mla tutu e fai e fa alinga o ta mafa masiva no e male avan lo fa alia I maulo e sis e na ua fai e ne ua fai e na fai ele tato malo ma e lei o maua ma e lei e fatau tanga te fafo taua e fatau e ma e lei ale kai mena na lai fale tua to I titi o fale tua fai fe au e whakasa alai ma wela tu sere awa iwa e kaka le ele ana fai loa le fai unga lea o toi whataua le ele ono le la e le a Samoa ia whataua tato ma whataua I loa ele ia la e ele au whengalu ngau ai mai se fai na ele le pai ele le ruri wa maua umai ai to e ngala e o so no o so sa ma so mani me la na alu fantasia te mila ole te wila fai muli la e fa ma no ma fi ama mai siamo me o tonga la au ole fatu malapisi Fakamilo aku ia tamale lapis. Fama mau toilets. Fatu e maisi toilets si tono fioanga. E ma fai ona fea tourist. Pe a watu e matangalo watu tau su soloni. Toilet pe a fia tura se tourist. E vai vau. O Europa. E ie foi me va pena. E ie la vai vau. E malolo ia e se ia e malolo e foi mau e le unga la ko ko e bo wa foi ma o kwa ke le fa le ko wa to le tolo ma ko ia na ko ba era no me era sa ka milo yo bo ma tu wo man ma tu ai ngal ta ma le no sa ma no foi mai o driver qua I laloi e persona Holandi o walu le va e ko ka vale pe fo sa vai le tova ma to mo na mo me o parking lot o mo me pakai mo no ta vale fa per tai o driver qua le east tau Scotland ko drive by the west e la le sa onga ngai Birmingham e fia kula sa o ala wat e le a runga kula e Birmingham le ku maku e o ngala na ngai ku maku o ngala e la ya o mai le sa pu le Robin Hood le la sa o
drive solo i. Mo o mana malama i mea mana o tuis. Le voi la e sa whafoe e le tātou porkalame o turisi mua o le whai o le vai aso atolea. Lua o le whamalosi o le tātou valene. Ia whelelei mai ia lava le au mai e tātou valene o turisi. Kon ia whamama ia nuu ma a fio a mai savai. Ma whini leo le rua sfuru piko mama. Award e la to certificates. Ia mana ia la to tupe pase se. Fa ole na langa li tonga. Te fale le ia uma ia i tonga. 5 ole a makaronga a mata ia mo meo tau vanga whamutanga. Tau vanga tau tai. Tau mai New Zealand, Australia, Tonga Fiji. Mamata i fo i male, ma meo pespesena. Sa whae ngoa o le musika extravaganza. Le sa introduce ai ma le musika extravaganza. Na amata an whamatua tu le tua, amata whamatua tu ele visitors builder. E whaawau e tangata i tua. O le visitors builder foi la lea na amata i whataua. O vai aso tu pulanga talamo. Mena e whai mangalo i tangata. Matua tu loa i tua e amata le whaamai o lea lai aloi nei tato porkalame. Lea e whante Janmau. Me tau musika. O mera ia sa wa e sini mai. Na oso e loi lunga le to tele o tangata asesi mai. E meisi o tatu aita. Una ia i ma meo o hotels. Le la ia i le whenga fo i le. A maua ia lau afo. Lau profiki. Ala pe moment profiki o lau la fonga e miliona. Tu atu leo le avanona tau filo miliona. E fale le iei lau whate malo. Le lanu whaiei on whatupe le teleo. Expansion. O whate malo le i le lapa. O kupe umanga maua i tunga o tupe mama. Lea na toe na Tofi whaiel na to la to atinela la. Ora o kupe ale malo. Lea sa tauna au mai au Tofi. I lalo whainga whamai. Whaonga le o le sosaniana al malo. Le voi lai au fiai ma. Ma whate malo le o Return to Paradise. Na voi manui ai na. Ma isi whate malo. Ia, ia le tūlanga whale tau. Tūle mai whate malo. Le la sa sosani ai, ia. Ewa ene sa ala tau i le TPS. Nan whatatia tua e whenga malo o le aman loa. Au ma whakimo le mato te le a fiai. E foi la sosani ana ame ia e le whalele o Agai Grace. E le a fiel kapeneta. O mena tala noa ia e whaamo meo o whatel malo ave le lato fuafuama. Sila le ia i o le pule. I le mea te tau le whai. Ma le mea le tau le whai.